Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Hadir memi auri baca pendik kipai ba katong lapangap hagi karbi hai por akba ini dewan ra yes nyau si ego bon ne ba okba da manu wada I wai wada karya negas ngi MDC go VPP po ya khmat u leader of opposition u Andrew Shulai dongi wadap gides nyau khya yu ja kamta mos nyau iklam chief minister u ong mos nge chwa gi pai ba lapangap u akba kamta go VPP da tho ga chau CEM ga JHADC wo pamon ya special session namo ka dor bar wa kerpang wud Hapok council o ye kelam hadrong ni kam. Ajo ipor ong wala dau chief minister mcha o lai akba MK mo sui ka bai lutsan chakiman yong cha kta. Ini liang yonggi MDC yang VP kat kini gisngi ide yo ida tapi ko bor tip dot ora. Handrai idang kini isu tok isu ko pen ki wen ni le pon won pen yi handrai ko wa was now si yo wa hadien kerja isu liang state government kam tam statement yang chief minister wa mchau ya gitu ikon yang nong lampangap ki warep yang cerita saji ya lita yo kebai ki tedau pen pau yang snau si hidup kate wa kamu head yang state yang mendakang ya ki penbu ki hajing ma hajing tin ya jing im yang ki wetang yo u ko u kwao da rep ki le myo de gi lia ha kat ni ski di pandemi ya kate ka statement yang wa le kau Wau klik yang ga state yang ila MMU provide security ya ikon ila jia ni hyper wa foto ua ya ko ba handra hyper thung hyper aware MJ ini yang kam ga BBP gi MDC mana po ni council yang pendam juri ni ba wa the yo inputs ki kubor na kalen gi chong chong han lor tai wa ga dakta ga ya ka dakta ga duk kate ya ka jaga livelihood yang ki gamong mo jaga kamai gaji yang ki wa hado gi kon gi kiti gi dem live pore chata pa pore cha sor sora dahap wandong no ha dakta jaga jo em yang ki the bon jing jing chem yang ki handrai kat kam state government itu aku yo ga jing da yang handrai ne yang ka hai thau ya da gi handrai prevent than gi pendam gi no li ai ko ba gi perkhat kam man yo nem rawan bam gi te jing yo jing em yang ki yang pen condemn ye statement yang chief minister wa hejoi por le sakawi wan wa yoi ka statement ko mi no CM yang karbi anglong autonomous council ya ka tu ka statement yang o wa dong I reject wa kam kami khalia ka block 1 block 2 ka tu do yul ti bai kam kon yang reject tiahi do ki por ki rem ki baca wa tip ro block 1 betu to historically the climate jorong bhago tang historically belongs hap kapok region tiangi dok ilaka go em kapok region tiangi kapok council go pair le wi thau hap kapok yang handrai ka statement yang o hai thau pen thandau yang isu nang pen ku nang pen jor chu ya ka tension ha perdi gini ar gi im kapok ka border dan yang condemn ka statement yang o le we hajo ipor le wa ini yang ki MDC yang VP untuk kesini yo di mana wa no CM yang yo CM Port Council ni pada di mana di yo jing tho yo convene the special session wa ni yo convene the special session the urgent special session convene yo resolution the house ba kan ni mem de man ka kani ka issue to ada yang tu ka party ni yang tu ka party ni habitally ami di mana resolution wa gitu kitau kam tam kam tibi kata apat hap ko ilka chileng mentang hap ko jing pet yang ga district council yang isu gitu ilka thamil dang penmi district council ka nong pulut gitu ilka thame hendai gitu ura hap ye ni area hodo council te dau
ni gasni da hajing rayang ikam gi members yang VVP MDC da ray yo pani ga dimani ya ka special session hawa ikam ga house bro ga wi yo itali chiso dan hi wa resolute hi wa kamu pen scam cok wa kitu kitau kichnong kitau ki wa am dispute area yo man gi kitau hi kamu to apa japa council yang i pen scam cok i ye mantre ye di kanda yang i lang ba kan ni untuk wani pun auri cucu ye ya han re pun ya wan ra ye kata ka jing suk chong changan we hejo ra jing mantre ya ki gi tha ku ha man grateful thao ku ha po yang ri jing tia ko yang i kan ni ka ha special session ni ko ai bo i kan jing demand no CM wa yo urgent special session khanang wa yo ya tai ba hejing to wa kan ni ka jing man yang diga dispute po ka ta border yang asami kalian na sao thu bagi thao wa ro to yang i dan yang council la dan orang ki dan yang karbi anglong atau council ki da penyoge bor yang ki ile da ki no penyo rai i mem wani wan i jing penyo dan yang i terima ni nang ba special session ini yo rai yo pass resolution ko pani ko menteri ye ni thao wa da manchual pa yang i nang wa gi win gi bru yo ye wan turun cheni thao rejo ipor le ko wa ko wi ga demand ko yang i ko wa lada Chief Minister mchau li'a ka ba ni bro ta jika yo ka kot ke yong ki da kata ke dan di mani wa ta la dam yo li'a dam ye government provide security kat kini ki por wa rep ki yo ki wa where yo ki henry hauli a myo ki ole prevent ki avoid kata further escalation amu dai daw na liang yong i di mani wa ta wa to e ga am compensation compensation to state compensation ga ya kini bro bisa akta lengba kataka jing a yang godo a yang ku ba yang ki ne ba ka por myang ne ko ka por to ku por a to yu yang sekatu ni por ne no i ku ba hap a yo te daw the mi for security he te por de yang i ku party di money to provide a compensation ya kini all affected families ki yung gisem gi kon yung chunong waro mc2 yo compensation yang naga state government